Красного угла Андрей Захаров, Белийский угол. Угла Аджапов, Кангаласский угол. Он детсаллахқа яғынығыр, сүйіс ағыз кейтелік кістен баран, 15 жылғы яғынығыр, 19 кейтел чемпионларды. Жакускай кораққа бияны кейттен бастауыды. Герконе Попоптен манчаныс тұрыла чемпионы, бәдік темілер амма комсолын, орайонна комсомол, бастық әкелерін Герконе Сидервиш Попоп бірігер, 10 жылға жөрген 5 кейттен үш, 17 жылға 12 кейттен чемпионларды. Jadi pemilik kita kalau champion, di kawan kita pemilik kita kalau champion, kalau kena tahu orang tahu itu biasa dia jadi absolute champion. Kamu tak? Kalau kena orang ini kena champion, macam mana harus percaya kamu tak absolute champion. Andre Zakharov, orang akan sepuluh katan, absolute. وانا اصلا جدا يبتدي الله في بدايه كده ولا اكثر تجي فينا اجل زاب اجل زاب اجل زاب تاش چقطه هيري غيرها يطلع اكتينوس جننا فهم بنقطه Андрей Захаров, Кадипов, Красный угла, Ведет со счетом 1-0. Бурятия, Тюрьма Костелакатула, Региональный Карнавал Турнир чемпиона, он на Иринком Сприора, Энсела Капсалай Бихан Кейтен, Юбешула чемпиона. Они помогли Симпатиатула чемпиона. А я kalau kita Fai, pada speaker yang tersisul alam Musaltanga, kita apa makanya headphone bias kita champion. Ikim di Allah, Andre Zakharov di dua kasanan akhir japa berkaitan. Jadi Yurisian malah Yurisian dalam nelayan. Bah, tarami kita waktu bahada, kalah. Andre Zakharov berada di bagian omok. Auton bias kita jadi terus juga baterai kita kalah tanpa kabatangan usia kita umahan kita kapsakan kita itu hebat bonus kita kotor ini bukan Andre Zakharov kapsakan kita Australia kita orang tahanan orang itu juga kita Israel kita Andre Zakharov orang tahanan bu Kiri Pawla halayar kiri status tuga bikin Asia tahun ini ikis dia senalan Asia tahun master akan dilakukan kiri status tuga di menit kalah Andre Zakharov kalian akhir jam Abdul Nahar Abdul akan istimewa dengan bonus Penulis aktor Gaspar Billah kita. Ini siapa yang mengikuti bagainya? Cis atas kita hitam. Hector terus kita championa Andre Zakharov. Oleh kemadari orang kaya angkat tangan kapten kita championa. Oleh kemadari one line lekan lagi Australia championa.